a re boela go amoela motho e motle ka go BAP TV letsatsi la kajeno e le letsatsi la bobedi la motsheanong re etetse matlong a paramente ya Lesotho letsatsi la kajeno re hlaga go wena ka kgatiso enana mo re tlotla go utlwa teng letsatsi la kajeno tshitshinyo e bewang ke mohlomphehi Prof Nqosa Mahao le moetapele wa BAP e le tshitshinyo e bitswang Committee of Government Assurances e hlalosa ka hore ke komiti o ka yona e tla tla edisa tshebetso ya mmuso ka mokgwa hlalosang ka teng ha ebe ya Prof Nqosa Mahao o bontsha hore mmuso wa rotse maoto a mararo jwale ka ho ke pitso ya maoto a mararo e leng paramente executive le makgotla a molao mme jwale taba ena e hlalosa hore paramente e bona la e qetella e sena matla kapo e bona la ele e sena matla hobane neng jwale dintho tse buang ka go paramente ha mmuso o sa di phethahatse di welella fela kana go ho tshintshana ha matona ka ga di office dintho di qetella di sa etsahale mme jwale ha ona tshalo morao kapo matla a paramente ena lona mme jwale komiti ena yona e tla etsa bodisa jwale ebe paramente e tla bala matla jwale o bona hore na ditaba tse di felletse ka tshobotsi ya mofuta ofe mme jwale professor ha qeta ho beya taba ena e bile di ditlatso ka ditho tse tharo tsa paramente le ho feta mohlomong re ka hlalosa mohlompe matshisetsa mofomo be mohlomphehi Tallo Kibane mohlomphehi Maswetsa ba bona itseng ba utlwisisa bile ba dumellana le tshitshinyo ena ka mokgweleng ka teng jwale se re lebelang ho se bona ke go kona ba mmuso bonana ba tla utlwa bana la kgahleho ya ho tshetsa setshwantsho sena kapo tshitshinyo ena jwalo ka haebe wa hobane jwale re a tseba hore ntho e tlo e feta ka go ntlo ya setjhaba ke ka bongata mme jwale ga tseba ba mmuso ke bana le bongata tebello ya rona o tlo hona tjena ho ya pele e se ka ba hona ba mmuso ba tla be ya ka tshobotsi ya mofuta ofe re ke re be bore le taba ena re ke re dula re tonetse mahlo re tle re shebe rona ho tloa mona ho ya pele na re ka lebellang re ka bona hona haeba ba etshetsa ba tla etshetsa mme haeba ba sa etshetsa re ka le teng re ka lakatsa ho utlwa gona ebe ke ka tlasa mabaka afeng ba ka utlwang ka taba ena ha etsetse hobane ha o thola o emamela o utlwa ka ke tshitshinyo e batlang le matla ho fa ntlo ena a setjhaba matla a hore jwale tle tseba hore tle be le botsamaisi le bodisa hore tle bona hore executive kapo e le mona ba mmuso ba fela ba phethahatsa seo ba ntseng ba di bua ka go ntlo ya setjhaba ba se ke ba bua fela ya ba jwale paramente e qetella setjhaba tlase mane se bontsha hore lona paramente ha le etse mosebetsi wa lona e ka paramente ha ena matla mme ka o tsho yalo e re ke khutlela go yena wa mphato re tle re tseba bona gona e tla tsamaya ka tsela mofuta wa feng re tla be ya bodisa taba ena re tla edisa re tla tsamaya le yona o fitlhela qetellong yana re tla nne go beya sehlohlolong ka yona gona e ntse e tsamaya ka tshobotsi ya mofuta wa feng ntate ke a leboha ka ntate hlile o jwalo hona ga Professor Nqosa Mahao o entse tshisinyo ka ntlong ya setjhaba hore ka nete ntlo ya setjhaba ke ikeletse hore ke e kgethe ka go yona ditho tsa paramente tse ka bopang komiti eo mosebetsi wa komiti eno e tla ba tshalo morao ya diqeto tsa paramente ka matona a mmuso mohlomong haeba letona le tshepisitse hore le tla etsa mosebetsi o itseng ka lekala la habo ka hago sebaka se itseng ka ga le batho ba le itseng ya le taba eno e bonahale ena le komiti jwalo ka dikomitjana tsa paramente mona paramente mona na le dikomitjana tse teng paramente mona tse deng tsona tse tsa mosebetsi wa paramente jwale ona re di eketso dikomiti tseno ka ena e tla etsa tshalo morao ka ditaba tsa diqeto tse entsweng ke paramente kapa tse fihletsweng ke mmuso ona o ipehela go tla etsa eng hobane so hlokomelehile hore e ka nna ba diqeto tse mmuso itseng o tla dintho tse mmuso itseng o tla di etsa hangata di bona di sa phethahale ka tsela yona ba itse ba tla di phethahatsa ka yona jwale Professor Nqosa Mahao o re ho etse komiti e tla etsa tshalo morao ho bona hore diqeto tseno di fela di phethahetse jalo ka ha mmuso o no tshepisitse hore tle di phethahale ke bile mo paramenteng ya leshome hona le metse le batweng la heso e nang le ditlhoko tseo e leng tsa nako e telele haholo tseo ke boneng setho se seng sa paramente sa kgekgethane sa mokgaomong wa DC se butsitse dipotso tseo ke ileng ka di botsa paramenteng ya leshome mme bothata ba tsamaiso ya paramente ha o ile wa botsa potso ka sebaka se seng ka ga lebatowa leo ba ngotse ka lona potso e jwalo ha wa dumellwa hore o e phete hape ka hara session eno ya paramente eno ha o ile wa e botsa o ibana le ntse o pheta potso e le nngwe ha e sa rajwa jwale ke la ka botsa potso mme ke bitsitse hangwe jwalo ka ha le yana bitsitse hona jwale karabo e ke neng ke fumane ka nako eno e ne bontshe hore ha ba ke botsa selemong sena ho the metsi ena ha ya kenella dikgakanyetso tsa ditjhelete e tla kenella selemo se tlang sa ditjhelete ke karabo ke ne ke fumana ka nako eno empa ha ka ba qetelletse e kene metsi eno ka ditlhoko tseno tsa yona
ka o fapana ha yona ke makala hona tjena ha setho sena se butsitse potso e ntseng e tshwana le ena ka e botsa jwale sona se fumana karabo jwale e specific hore ka selemo se itseng tshebeletso e tla ba teng mme karabo e fumana tjena e se re ka 2037 tshebeletso kona di tlaya ka emetseng eno eo ne motho e tla fumana tshebeletso ka mora selemo seno se ne ke kopa ka sona ka nako e so ke ne ke re taba eno ha e molemong wa motho wa bohanyetsi ha e molemong wa motho wa ka pusong ke taba tse molemong wa setjhaba go taba tsa mafuta o jwalo ka ne di hadile tsa bua di fela di phethale ka tsela di bueng ka yona mme di phethale ka tsela eno ho be le tshalo morao ditabeng tseno no ka ho rialo ntate ke ne ke re ka nete ke le boa holo re ebe re bua ka ditaba tsena molemong wa setjhaba sa bo rona ke le bontate ge le bile ntate e tshogile a holo taba ena motho e motle o e utlwile ha re sala morao ge edise ge tle ge e bona gona ba mmuso ba tleng ka lehlakogela mofuta o fe motho e se re boetse re tlhaile matlong ka parlamente mme ka morao gona setshwantshong sa ho sheba tla fumana hore ke batlomphei ba welang tlasa mogao wa Lesotho Action Party mme ka morao ho nna mona ke na le Professor Nqosa Mahao e le moetapele wa BAP Professor Nqosa Mahao ke ga wa mena ntate ka BAP TV tsa tsela ka jeno ndate ke a dumedisa ntate Professor ila ga utlwa ntate ha o teka sitsinyo ka go ntlo ya setjhaba e bitswang Committee on Government Assurances ka bokgusanyane fela re kopa go be setlotlong rona komiti ena e reng e thewe mme molemo yena kofi wa tseba ntate democracy ke mokgwa wa puso o nako le nako o tshwanetse go nne o intlafatse wa bona hona jwale ke nana re bua ka tlhophobotjha go bolela hore mo re ne re tshwanetse be re lana ga etsa dintlafatso nako le nako re la ga ema nqa ile nngwe mme jwale ha o se fumana tlhokahalo ena dintlafatso e hloka hore jwale e tshotshise ka matla ke ka hona e entse ntho e thweng ke tlhophobotjha jale ntho re neng re le ka ho etsa ka mona ko hore ha re ithutile hore mona le mane ho na le moo tsamaiso e sa sebetseng hantle jale ebe re eketsa dikomiti mme ke ka lebaka lena re ileng ra tshotshisa taba ena ya komiti ya government assurances dinaha tse ngata di se di kentse komiti ya mofuta o jwalo tshebetsong e le hona hobane di hlokometse hore ka nako e nngwe matona a etsa ditshepiso le di-undertaking ka hare ho ntlo ka mona jwale empa ditshepiso tseno ha di na tshalo boraro hobane o tla hopola hore mosebetsi wa paramente ko etsa diqeto bophethahatsi bo etswa lehlakoreng lane la puso leotong lane le ho thweng ke executive jwale ebe dintho di sta hore di fetele kapa di sebetswe ka lehlakoreng la executive se ding tsa dintho tse etsahale ko hore paramente e fetise melao hangata melao ha e fetiswe ke paramente e tshwanetse hore e etsetse melawana ntho tse bitswang ka hore ke di-regulations e le hore jwale di tseba hore setjhaba se fumane melemo ya molao eno e entsweng ke paramente ha o sena di-regulations setjhaba se sita hore se fumane melemo ya melao e jwalo ntho tsena kaofela ke tsona tseo re neng re re committee of assurances highland mosebetsi yana ko ho sala morao diqeto tse entsweng ka go paramente ho bona hore di fela di kena phethahatso gona ha o qeta ho tlhalosa jalo prof potso ene ka ba gona e be setjhaba ka kotlolowa molemo o se tlotla se o thola sona komiting e kofi basotho ba nahana hore paramente ha ona ntho e ntse e etsa mme nka o tiisitsa hore paramente e etsa melao nako le nako ho thwe paramente ena le shume e fetile eo basotho ba e betsang ka majwe nako ena kaofela ha ba bua e entse melao e mengata ho feta diparamente tsohle tse kileng tsa ba teng e sa le Lesotho le fumana boipuso empa phethahatso ke hona moo bothata bo leng hona teng matona a etsa ditshepiso ka selemong se tlang kapo selemong sena re ilo etsa tsela re ilo bula motlakase sebakeng se itseng wa tseba ho be le puane ya bo thakgoling ko bolela hore ho ntso thakgola fela ntho tse sa phethahale ditaba tseno di re lefapha lane kapo lotolane la phethahatso
le bona le le dikgaello ho kenya tshebetsong meralo, ditshepiso, diqeto tsa paramente. Mme ke ka hona jwale komiti ena eo ke reng e teng dinaheng tse ngata tsa lefatshe di ikeleditse hore ya hlokahala. Mosebetsi wa yona jwale e leng ho sala morao ho bona hore ditlhoko tsa setjhaba di a phethahatswa ka ho bona hore e lelekisana le the executive arm of government hore e phethahatse. Mme molemo wa setjhaba wa bakgethi ke ha ho na le diphethahatso. Jwale rona wa tseba hore re ipitsa mokga wa diketso le diphethahatso, e le karolo ya ho thusa mmuso hore o etse mosebetsi wa ona. Ke ka hona re ileng ra etsa tlhahiso ena ya hore ho be le komiti e bonang hore ho ba le diketso le diphethahatso molemong wa setjhaba sa Basotho. Ka madimabe lehlakore la mmuso le ila la bona le na le kgonono hodima taba ena, mme santsane e be le tsomogao ho qoquwe ka yona. Gona potso e latelang ene ka ba lona leno le baka la gona e be ke e ka ba pelelo e ka ba mabaka a feng a ka etsa gore ba mmuso ba utlwe ba sa utlwe hantle taba ena. Mohlomong re ka re ko bane ba utlwa e ka etla ba be atla sa kgatello kapa ko bane ba ka re ba na le ditshepiso tse ngata tse ba belaela gore di ka nna tsa hana e be pelelo e ka ba efeng. Batho ba tshaba ho ba accountable ntate. Komiti ena ke e etsang hold the executive to be accountable. O ska nna wa etsa ditshepiso tseo o seng morerong kapa bokgoning ba go ka diphethahatsa. Jale ntho ba bona e ka etla ba hlahisa ka mosing ya hore jwale ba tla salwa morao hore ditlamo ba bona ka hare ho ntlo diqeto tse entsweng ke paramente, jwale ebe hona le komiti ya mofuta ona e etsang hore ba phethahatse. Hona dintho tse ngata tseo mebuso e fetileng e ileng ya itlama ka tsona tse amang setjhaba le naha, fela tse sa kamang tsa phethahatswa e le hobane jwale di tla be di bua fela ho sena tatello ya go di phethahatswe. Ke dintho tse ngata haholo ditaba tsena tseo kgellang ka tsona ka matsatsi ana Paseka le Keresemese a batho ba Basotho ba senyetswang dipasa ka mona. Taba ena re ne re ile ra bua ka taba ena ka ha ene sentse ile ya bua ya hore ho be le botsamaya ho lokolohile dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Mebuso mmuso wa Lesotho haholo hobane ke bona batho ba bangata ba yang ka mana e bone gore taba ena ya etsahala ha ba etse nako ena kaofela ba tla bua ke emergency e ke ho yole South Africa ya re hlekefetsa fela bjale gona re sanke bohato bo etsang gore taba ena e kene tshebetsong. Taba tseno tsa exemption ya dintho tsena tse hlokang ke South Africa gona re dipegidi etse re le Lesotho ka hona le hona mona hona le molao ntate o fetitsweng wa Jakopedi ha sa le etswa fela ha hona regulations, mme ha hona batho ba latellang taba eno go taba eno e etsahale. Hona le taba eno e re llang ka yena ya dithunya ha e fitla e tekwa ka mona ke mokgetho wa Mmadiepetsane ke ne re bona tlhoko ya ntho eno hobane jwale setjhaba se shebile rona jwale re ka paramenteng ha re etse melao e tshabisang batho hore ba se ke ba etsa tlolo tsa molao. Ha e keta ho tekwa ka mona motlatsi wa tona kgolo e bileng ile yena modulasetulo wa business committee o re taba eno mmuso o sontse o etsa potso gona a etlwelelang hobane taba eno fitile ka pela hae, mme tsatsi lona le no bekeng yona eno ya neng a bontsha go mmuso o tlatsa ntho ena ka go shole batho ba bahlano mafeteng ba fitla ba ithunyetswa fela. Jwale ntate ha hona ka mokgo re ka rarang re tshireletsa setjhaba ka mona fela bjale re bona la re kikitlela kapa re hata buka dintho tse molemong wa setjhaba tse etsang se ba se polongwe ka hona ntate re ditaba tsena re tshwanetse re bona re potlakele dikotlo tse boima tse tla tshabisa batho bana ba batho ba tla tshabiswa tsa tlolo tsa molao ke molao e seng gore be nako ena kaofela re ntse re maponesa a tshwara batho magotla ba lokolla maponesa le magotla ha ba etse molao o etswa ke rona ka mona. Re tshwanetse be rona ba etsang molao o tla be bofaletsa maponesa hore a tshware batho ba no batho bana ba ile magotle mane magotla a fane ka dikahlolo tse tla molaong tse tla tshabisa batho bana ho bola batho ka dithunya tse seng molaong. Ke yona ntate ne hle ke tsheetsa jalo hobane ke re ha o sena taba eno ya assurance ya gona ntwe ha be re dumelana kana ka le parliament e kengwa tshebetsong ka mogana go e kae. That was the essence. Empa le ha o le bjalo re bone ba mmuso ba sa ananele tshitshinyo enana e be pelelo e ka ba hore
mohlomong ba ne ba sa ikutlwisise kapa mohlomong pelelo ya ka ba go ko baneng mohlomong ba elahlile a problem ya mmuso ha e bone kaofela batho ba no kaofela ha se batho ba kileng ba ba ka ga di-structure tsa dipolotiki kapa tsa di-society ke ba hwebi jwale ha ba ka ba bona e mongwe wa letona la bona fela a lwana a hanana le ntho ha hona ya eo bona le ka una le independent mind ya bona hana na ntho e ha ebe ke hana ntho e fela bele ke le mokgetho wa setšhaba ke tshwanetse ke tshireletse setšhaba ntho e reng ho rona ke yona ntho e moneka ha re tswa kona ba reng e kwana ntho ha re a utlwisa ke re batho ke bona ba bolauwe ha le keta ho hana ntho re ne tle re le hanne batho ke bona ba bolauwe ka dithunya le hanne le re ba re no ka ke bo madimabe jwale re ke be batho bana ba mmuso ntate ke batho ba confused bona ha se ba batho ka ba tsepelang go hona le ntho tse ibile ntho tse ngata ntse re dumela ba tla di hana ke ne mawa mona re ne re ba tloka re hana nyena ya hore he ntšhelete ha o e tsa kampesa ha e latletse nyenya motho e mong e se ke ba itse ba ile ba ena tla funa political mileage ha ka ga hana ba bele ya maseba re no dipolao di ya masetšhaba dipolao tsa batho di ama maphelo a setšhaba ka hona re tle re etse melao mona because 5 years neng ke ntho nyana ha nako e re fuwe monyetla ntate ha re etse dintho tse molemong wa naha le setšhaba re tshwanetse re di etse e le gore le rona motlang re se mona re se be ga tla etsa se ho re hlaba mohono ka le kantle fela re ile ga fuwa monyetla gore re etse melao e tshireletsang setšhaba le naha ke maikutlo a rona no re le botse tjena tlhahiso ya Professor Mahao ke ngwe di tlhahiso tsa bohlokwa haholo ho tsitsisa metheho le boikemelo ba parliament ho parliament etse account mmuso etse account to parliament ine le tlhahiso ene e re ho thewe ntho eo thweng ke the committee on government assurances the committee of government assurances ke committee e reng ha mmuso ka matona a entse ditshepiso kapa di-commitment ka hare ho parliament ebe committee ya mofuta o jwalo e tla boela ho potsa matona hore o laetsa a show parliament ka taba itseng empa nako eno se ngwe be ile se fetile kana go etelele le tona le tla bua mo le bolela hore re tla be re kentse metsi mohlomong hona mo ke ma kwana bo professor ka financial ena e re leng ho yona ka ka kgwedi e itseng taba ena tla iphetela fela hana mohlalo tona le khutlang hore le tlo bolela hore ha ke a kgona hona ho etsa etswang se re sa kenya metsi but the committee on government assurance ina la matla hore mo bitse e re sheba di hanza ka date itse ngwana wa re tjena o ho ka le tabo sa le o tshepisa parliament ine le tlhaiso a bohlokwa ho ba le re go bolelle hore tlhaiso a mofuta o jwalo ha e qala parlamenteng tsa Lesotho fela in most other countries African countries le lefatsheng ka bophara bana le yo mo ntse re kopitsa mogono wa rona wa puso mo teng New Zealand bana le the government the committee on government assurance South Africa bana le committee on government assurance Zambia Uganda Ghana many countries are fast ba se bana le yo empaneng mmuso o ile wa iphumana o le khoneng ya ba o lahla taba e bolela hore ditshepiso tse mmuso o di bolelang hore o tla di etsetsa batho ka go parliament tse ding tsa tsona re belaela ke tsa mamphedi haeba ba tshaba hore ba tle ba botswe ka tsona ka ne di ne le tlhaiso ya bohlokwa na di ke tsheditse ka mabaka tšhao so hlalositse hore ke ne ke tlatla mohlomong ne ke tlatla ko botsa bona e be neng ko baneng ha mmuso e lahlile empa o re ka ba ka lebaka la bana o belaela gore ka nna ba ditshepiso tsa bona se tsona empa ke lakatsa go nke kutlwa gona go na le dikomiti tse ding like tse ka bo PAC tsena tse o tla utlwa hangata o thekeng tse sna mmeno e be ene re tlo bana matla yena jwa well PAC a nke be ka ke tse sna mmeno hobane ha e ka ta etsa report it submits the report jwale ebe sepolesa le batho ba fuwe menyenyetsi ka evidence e teng ka pela committee they have to take over jwale le bona ba etse wa bona mosebetsi PAC does not prosecute it investigates and makes a report the report ha e ntse jwale sepolesa se ke letsa on got the report e setsa investigation PAC ntse etsa mosebetsi o le yona ene ne tla nnetse mosebetsi ona pa etseng hore ha fela yona e ntse mosebetsi wa rona o etse tje setjhaba se tla tsena hore le tona le itse nlana la re tjena ha se le botswa se le itoma mahatla e le gore ne tla nnetse mosebetsi wa yona ka ho ntsha di-report tseo setjhaba se ne se tla di bona motho eso jalo ka ha re ile ga o hlalosetsa gore re tlile kwa no tlatla mamela lo fumana hantle ka botebo taba ena ya committee on government assurances me re sebeditse re utlwile
re fumane ba lehlakore la bohanyetsi e leng Professor Nqosa Mahao a nete ka tsitshinyo ka boyena ho utlwa gona mohlomong di bile ka tsela mofuta ofeng le ba e tlatsitseng mme seo re lekileng ho setsa ko le ka ho fumana ba lehlakore la mmuso ha re ka ratleha hantle go qoqa le bona ho re ketelletseng re ithuta go yele seo re ka reng re ka lokela ho setsa ko re tle re fumane mohlomong tona golo ka boyena kapa motlatsi ya tona golo mohlompe itume majara mme re ntse re lekile go ya maema hanyane go bona gona e be re ka mothola ho utlwa maikutlo a bona le ho utlwa pono ya bona ka tsitshinyo tsena na tse ile gore ka tsitshinyo ena e leng gore e kentswe ena e leng gore ba bona e tse ba e lahlile mme tha se le golo ba Sotho e ka ba o tseba gona ebe mohlomong ho e lahla wa bona mabaka e ka ba feng ntle le gore re qetelle re iketseditse setshwantsho se ka nnanya sa qetella se sona e ka ba hantle gore tle ke re fumane bana ba lehlakorela mmuso ha golo re tseba ke bana bana le bongata ge ke re utlwisisa gona mohlomong kutlwisiso ya bona ke efe ka setshwantsho seno gore ba qetelletse ba se lahlile go re tlang ho etsa hona jona le tla ba gore ke re leke ho etsa tshalo morao le ka gore ke re leke ho etsa di-appointment ge ke re bona re ka batho ba lehlakorela mmuso ho utlwa gona ebe mohlomong mabaka le maikutlo a bona le pono ya bona ke efeng ka setshwantsho sena sa molao se ile gore mohlomong ba se lahlile e re tle ke re tsamaye re tle ke re leke gore go batlela tsona motho e motle e le gona go e re di fumaneng re tle ke re khutlele ho wena motho eso re sebeditse ho fitlhela nako e tlang ke khutlele ho wena ngwaneso twele